قەیرانە ئاوێ ڕووی هەری گران ئێژیانێ لە حەسەکێ نیشان دەدە. ئەف حەفت ساڵن کۆباژێر ji ava paqij bêpar e ji ber ku stasyona Elok a li Serêkaniyê ji sala 2019 ve hatiye girtin. Li ber deriyê mala xwe Mihemed Elî kozebzefiroş e. Her roj vê germahiyê re şerê debara jiyana xwe dike. Lêbarê herî giran ji bo wî peydakirina avê ye. Kobhayê wê dertê dervayê sînorê kedawiya rojane. يومين والثالث بدي 150,000. هر di sê rojan gerek ez bi 150,000 avê bikirim. Em dixwazin ev qeyran xelas be. Em pir westiyan. Wilo naqede rojane ez tenê 40,000 lêreyên Sûrî qezenc dikim. Lê her du rojan em tengera avê bi 150,000 dikirin. 25-30,000 تجي تعبي مي ب 150,000. Kêşeya kirîna avê tenê li cem welatiyan nîne, lê firoşkarên avê bi xwe jî dikirin. Xwediyên tankêran dibêjin konebûna mazotê û giranbûna lêçûyên çeksazkirina tankêrên wan neçar dike ku bihayê avê bilind bikin. حياك الدلمة وما مرجيت مازوت أميش فترة كيف من هلا 20 كيلومتر أم داروتين 4 كيلومتر 20 لتر مازوت دلمة ترام هناك تناسكر جمرت بهم 70,000 عابتين خدي 70,000 نواف كثير نواف زحمت يعني دوري هذا صناعة دولاب تعطيلات نشال هي بنزينة نشال هي دوخي عامل هي قش بالبرا يعني Rêveberiya avê li Hesekê diyar dike ku wan hemû amadekariyên teknîkî kirine û wan çeksazkirineke giştî di xetên avê de kirine û hemû pirsgirêkên teknîkî çareser kirine. براستی ام الهیویا آوا علوکن که آوا علوک ورن اما وک سازی متدابیر خوی کامل استندنه بحيث ما محطة خوی حمي وك خزاني ما يمزن تقريبا سعاوي 6,000 لتر مكعبة آوا مجعلوك مباشر تيم محطة أو خزاني هاني مكامل باقش كري مع قمان دي صيانة كامل مجير شكري. Di navbera daxuyaniyên fermiyên amadebûnê û neçarîbûna xwediyên tankêran de, xelkê Hesekê di hundir bêrîka qeyraneke herdemî de dijîn. Li vir li Hesekê av ne tenê xizmetguzariyek e, lê rûmeteke herî sereke ya jiyanê ye ku 7 salin herikîna wê hatiye rawestandin. Mihemed û xelkê bajêr hîn jî dibin tîna rojê de li benda dilopek ava paqijin. Emcet Kurdo, Dengê Amerîka, Hesekê.